kopa umpalle buka ya Matthew kgaolo ke ya 16 re tlo e qala verse 13 re thewe ka yo Morena Jesu Kriste a boko haholo Morena Jesu Kriste o ile a botsa potso yena hore na batho ba mo dumela e le mang ha ba wetho tse go boe bale Jesu itse ha fihla naheng ya Caesarea wa Filipi a botsa barutwa ba hae a re ke le mora motho batho ba re ke manna ba re ba bang ba re o Johane Mokolobetsi ba bang ba re o Elia ba bang ba re o Jeremia kapa e mong wa ba profeta a re ho bona lona le re ke manna ya ba Simon Petros o araba a re o Kriste mora Modimo o phelang Jesu a araba a re ho yena o lehlohonolo Simone mora Jona hobane ha se nama le madi a o kaolletseng ho empa ile ntate ya mahodimong hape ke re ho wena o Petros mme ka hoduma lejwe leo ke tla haha kereke ya ka mme dikgoro tsa ngalo ya bafu ha di ka ke tsa ehlola ke go ba tlo nthusa hore le haeba o ka ba busy o tlo nnobe haufinyane o tlo tsamaya le nna Morena Jesu Kriste a boko haholo ke kopa tate Modimo nthusa ke qete ka pelenyana ha e qala ere Jesu itse ha fihla Caesarea wa Filipi a botsa barutwa ba hae hore na batho ba re ke mang now Morena Jesu Kriste o nantsa tsamaya le barutwa ba hae metse le metsana e mengata ba potapota ba ya hodimo le tlase ha ba ntse ba ya hodimo le tlase ba feta metseng ya Jesu ha ka ba botsa potso yena e sale ya thotsi mara Bibele e re itse ha fihla Caesarea wa Filipi a ba botsa hore na hantle batho ba re ke mang now lebaka leo a neng a botsa potso yena ha fihla Caesarea wa Filipi ke lena ke hore Caesarea wa Filipi ka boyona ene ile motse o hona ho tumeng bohumamedi ba medimi esele hallelujah now ene le hona mona mo medimo ya bohata the pagan god e humamelwang hona teng e ratwang hona teng e hlanyetswang hona teng motseng wona wa Caesarea ya Filipi le ha o tla ya ba Caesarea wa Filipi ko bane hape hona le tempele ene e hauwe mo ene le ya mo empire ga wa kana ko yona a bitswa Caesar hallelujah me ntho ene bitswa Caesar worship ene yetsuwa hona mono e le hore le batho ene le mo batho ba humamelwang teng hono sa humamelo fela medimo ya ditshwantsho medimo e sele mare le batho mona Caesarea wa Filipi ene le mo batho ba humamelwang hona teng hallelujah now Jesu ha fihla o botsa potso yena ka hara mo batho ba humamelwang teng ka hara mo dintho tse yentsweng ka matsoho di humamelwang hona teng ha fihla hona teng o botsa bao e leng ba hae hore ke a tseba le tsamaile le nna ke a tseba le dumela ho nna mare ka hara batho ba humamelang dintho tsa bona ka hara batho ba humamelang batho ba bang ha lona le nsheba le re ke mang ke poseo ke le botsang yona letsatsing la ka jeno ka hara nako yena yeo ho humamelwang ba profeta ba bohata go re fumana mo profeta yena ke yena modimo wa batho bana o a humamelwa o a worshipuwa monna enwa hallelujah hallelujah wa tswa ka phela ditshung tseo hona le dikereke tseo ka nnete ka bomo o fumana hore moetapele wa kereke o entse hore a humamelwe ke batho bana bao a ba latetseng kapa ba mo latetseng mme dintho tsa bohumamedi o tlo di bona ka diketso tse ngata tse etsahalang matsatsing ana ao re leng hona Morena Jesu Kriste a boko haholo now Jesu o na tseba hore hona le nako e tlatla yeo boemo bona bo phelang ka hara Caesarea ya Filipi bo etsahalang e tla etsahala ka yona ena re phela nakong yeo ho etsahalang exactly that ba bang ba batho ba humamela matlotlo a bona
Now, what is to worship? Ho khumamela. Ke hore hona le ntho ye o enkang ena le matla ohle le taolo hodima bophelo ba hao mme o ela yona hloko ho feta tsohle. Hallelujah. Ba bang banka matlotlo a bona, ditjhelete tsa bona, dikoloi tsa bona, matlo a bona a matle, dintho tseo ba nang le tsona e le tsona tse nang le matla le bokgoni bao ba ka di khumamela. Hallelujah. That's why ka sontaha ha ba bang ba lo khumamela modimo o tla fumana ye mong a sena taba a shebana le budget ya hae le thipa tsa hae a ntsa phumula koloi tsa hae a ntsa pota matlo hae a tlilina ntlo tsa hae motho ena o fana ka di priorities o na pakeng tsa modimo le dintho tsa ka ke nna ha ba bang ba khumamela modimo nna ke khumamela eng. So ela hloko ntho ya wenkang we beha ka pele ho modimo bophelong ba hao e fetoha modingwana ho wena. Hallelujah. Ene emeng ya medingwana e etsahala o sa hlokomele hore na e etsahala jwa bophelong ba hao. Tsela yeo we thasellang ka yona, tsela yeo ntwena we hallelujah we fanna go ka yona o feta modimo fumana e ketalla e hola o fitlela e fetoha modingwana wa bophelo ba hao. Hallelujah. Now Jesu ha fihla mona o re ke tlile lefatsheng ke le mora wa modimo, ke tlile lefatsheng ke le modimo ka sebele, mara ha ke fihla ho na le competition ya medimi e mengata. So o batla o tseba hore a go ntjwetseng batho bana ba Caesarea wa Filipi mona ha ba ntsheba le luku ka ba re ke mang. Hallelujah. Batho ba ba phelang motseng o ba phelang ka ga nako ya medimo ya ditshwantsho e khumamelwang ba re ke makereke ya modimo ka ga nako eo ye hona le ba profeta ba bangata ba bohata ye hona le dintho tse ngata tsa bohata tse re keepang busy ho feta modimo ha le sheba Jesu le mona e le mang. Ha o ya ho Jesu o ya ho yena e le mang gore ha o mme mona o mona e le mang. Hallelujah. Ntho ya we bonang ele ya bohlokwa we fa nako ya hao we fa attention ya hao we fa priority bophelong ba hao e ba ka hodimo ho dintho tse o sa di boning hantle, because ntho yana we nka ele ya bohlokwa. Hallelujah. Hallelujah. Batlanka ba ba modimo ba etse mohlalo o simple fela ba re e mong ha ya mosebetsing wa hae ha o to ho kenwa ka 8 o'clock ka kora 8 o fihlile mosebetsing, because o valua mosebetsi ona wa tseba hore hanka ka paisa mosebetsi ona ha o tlotla o mpatala ho di fela. That's why ke tla o tshepahalla ha o fitloa ka nako e itse ke fitla 5 minutes pele 10 minutes pele o santsa le teng mosebetsing. Hallelujah. O santsa le teng mosebetsing o prioritize mosebetsi ona, mara the same person ha o wa kerekeng ha o to ho kenwa ka 10 tla fitla ka 12. Hallelujah. No ntho tse ding di re fa fela gona di priorities tsa hao. Hallelujah. Ntho tse o di nkanyeletsa bohlokwa ke di feng. Hallelujah. Kereke ya modimo re phela nako eo modimo wa rona a tellwang ke batho, re phela nako eo modimo wa rona a sa ratweng ke batho. Ha modimo a ka re thusa hore re ratise batho ba modimo wa rona, re hlomphise batho ba modimo wa rona, rona re kadile re mo hlompha pele, rona re mo ratile pele, re ikokobeleditse yena pele, ha ba tlo mo rata re sa mo rata pele, hobane ba tlo re etsisa rona re treata modimo wa rona jwang. Hallelujah. Tsela ya o tshwereng Jesu ka yona le tsela ya o tlo mo fa batho ka yona ba tlo mo amogela ka tsela ya mo tshwereng ka yona. Mogala Jesu Kriste a bokwa haholo. So ke a rapela ho modimo le hodimo le thuse ge ke re value Jesu a le seo a leng sona mme re tla phela. Ebe motho ena ha nako ntse ya ntse a tlwaela mosebetsing ebe o sa kalella ho fihla ka bo 8:30 bona le ka 8:30 a sa kena o kila bona le batho ba sebentse mosebetsing twae hona ho a sale o sa twaetse mona o sa twaetse priority ya hae ha se taba o rona o sebetsa ha ka se le taba rona ha fela nka ka gola se ke re fela mpe ke tloke. Amen. Tsela ya o ntsa twaela mosebetsing wa hae ka yona ke tsela ya o le ho modimo ba salwane ba bangata ba ntse ba twaela
haeba ona rapela tsatsi le leng le leng o ntsa fokotsa, haeba ona rata modimo na bala bebele o ntsa fokotsa. Sheba mmaratuwa ba ka, ke tlo le kopa letsatsi la ka jeno hore ke kopa le prioritize modimo maphelong a lona, le mo le leng bang re le siko beya modimo ka pele dinthong tsohle. Morena Jesu Kriste a bokgo haholo. Haeba wa mo utlwisisa hore na ke mang, ere ke fete mona ba re morena Jesu Kriste o re hantle batho ba re ke mang. Now ba apostola ba araba ba reng ha ba araba mme 14 ba re ba bang ba re o Johane mokolobetsi, ba bang ba re o Johane mokolobetsi. Ka mantswe a mang wena ha go bona, ha re bona ona le ntho e mohlolo e fapaneng ka wena, empa re bona exactly seo Johane mokolobetsi a leng sona. Hallelujah. Mme ha o ka batla hore na Johane mokolobetsi ke mang ka ga lentswe la modimo, Johane mokolobetsi ene le mo e mong wa batho ba neng ba sebetsa ba tsejwa e le batho ba kolobetsang, ba sebetsang ka metsi. Morena Jesu Kriste a bokgo haholo. Nako ohle ha o no huwa ho yena ho no ho ikelwa metsi. Batho ha ne ba batla Johane ne ba batla metsi, ha ba bona Jesu ba mmona e le a fanang ka metsi. Amen. That's why re na le dikereke tse ngata se se di sa fane ka Jesu ya tharisitsweng a le jwalo, ba se ba fana ka metsi. Ha o fitla o batla modimo o batla Jesu, ha ba o fi Jesu ba o fa metsi. Hallelujah. Ke tsela yeo batho ba nkang Jesu ka yona, ke tsela yeo dikereke di nkang Jesu ka yona. Morena Jesu Kriste a bokgo haholo. Empa tsela yeo batho ba tolokang Jesu ka yona, tsela yeo lefatshe le tolokang Jesu ka yona, ha e ska ba tsela yeo wena le wena o tolokang Jesu wa hao ka yona. A ko mo tsebe hore na ke mang bophelong ba hao. Hantle batho ba re Jesu ke mang. O re ba bang ba re o Elijah the prophet. Me o ka sheba Elijah ene le monna ya nang a tumme ka bo profeta, ya nang a profeta matsatsing a hae. Yeo ha o no ho yena ho no batlwa hona modimo o tlo reng bakeng sa rona. E re ke le jwetse re phela nakong yeo ke reke se sa batle modimo se batla hona modimo ka reng ka nna. Hallelujah. Ha ba batla hore na thato ya modimo re phetha jwang, ba batla modimo a ba sebeletsa modimo o ka reng ha mpona. That's why le ha batho ba di kerekeng ha ba ya lo batla modimo, ba batla bo profeta. Ke le jwetsa ke re se bile ke tswa fa lo beya di video tsa ka maranyeo di nomoro tsa ka maranga mona everywhere, because ha motho a ka la tloa fela etsa WhatsApp ka ba letsa o tlo rona nna mo go profeta ka bokae. Hallelujah. Ha o kala o hlaole moruti o go rega e fangkhedi, ha o keta o rega batho ba sa o mametse ona o reng, ha o keta ba emetse o qeta fela, ha o qeta fela ba rena ke kopa mo profeta, man of God. Amen. Na o hlaile mofuta wa batho o so bile o bono ga batho ba rata bo profeta, le ba kena di radio di television ha ba sa rega lentswe la modimo, ha tlo fela go can I prophesy. So batho ba batla seo modimo a ka se buang ka bona, empa ha ba batle thato ya modimo ka maphelo a bona. Ka mantswe ha ba batle seo ba ka se etsetsang modimo, ba batla seo modimo yena ka ba etsetsang sona. Mme kereke ya matsatsing ana is very unfortunate hore e se adaptile style sa hore modimo ke yena mosebeletsi wa rona re sa sebeletsa modimo. Hankala re tla ho modimo tla me a re feletho, motho a ka ya kerekeng sonta sa pele sa bobedi sa boraro wa khutla sa thola le twa a saya, because who are kerekeng ho bana ho hlokwa ntho ya itseng ho modimo. Hallelujah. Le rato la modimo le fedile batho, ho thahasella modimo ho fedile batho, ma ho so setse batho ba re na nka fumana eng. Baratwa ba ka ha ke kgahlano le ho rapellwa, ha ke kgahlano le ho modimo a le hlohano le fatshe a bue le lona a le profeta a bue dintho tse ngata, mare ke
ke na le bothata le batho ba sa utlwisising seo Modimo a leng sona maphelong a bona. Ba nahana Modimo ke sefate sa diperekisi se ntse ba se gola fela ha ba keta ba tsamaya. Athe Jesu ke mofuta wa Modimo ya hlokang o mo sebeletse, o beile lefatsheng lena go tlo mo sebeletse. Ntho ya e hlokang ke go o mo rate, ntho ya e hlokang ke gore o mo tshepe, ntho ya e hlokang ke gore o mmeka pele. Batho ba Modimo, motho ya nkang advantage ka wena, motho ya nkang advantage ka wena, o mo elellwa ka pele. Ha se nnete? Le ikata hampe. Ha ka ha o helps of mono. Eno na kwena ka ofela ha le monate ntate ke yana o na le bagotsi ba hae ba matsatsi ba bofelo ba level ya hae o no ditsana le bona na kwena ka ofela o ya udimo le tlase le bona na kwena ka ofela o na le metswalle ya hae ba ntshana seino ba monate ba go lebetse ka kaloka ha o exist le o dumedisa fela o lebetse. Mara mohlangana le mathata ha yo metswalle yo ya hae o tla ho wena o tlo kopa thuso, o tlo kopa thapelo, o tlo kopa tšhelete ya ho tswa ka ga mathata. Now ha o ya lelwa mofuta o jwalo wa motho o etsa jwang? O tswela pele fela o ntse mo thusa, o ntse bona gore yeo o hopola fela hana le mathata. Hallelujah. Ha o ka la o tloana kwena kaofela ho yena o so dutse hore ha ke na letho. Wa tseba ha ke na letho ngwaneso. So bana ha ona letho. O bona hore he ke tla fela. Helek wena na kwena kaofela ha ona le mathata o tla ho nna. Ke tlo kopa phofo. Ha o khotse o le monate o tsama mane o na le bomadi ba kiso tatela o di mo le tlase la di party le bona le sharp o tla mpona di 15 ha di chile. Ye mo ne butlanyana. Kamba sitswalle se kamba sa fe. Hallelujah. Ke re yentse Modimo jwalo. Amen. Ha motho ana le mathata a mangata le ditsietsi tse ngata ya ntho di ana o kopana hore ha nke ke mohlomo Modimo tla re ha o hela o tla bona ata kena hape pile ngwane mong ka pele e mong ka morao e mo a mo tshwere ka nkene mo a mo tshwere mona aya kerekeng. Hallelujah. Ha fihla dule mane jwa kerekeng tse ding a di tshwanetse ne a lona ena. Kerekeng tse ding hona le ditulo tsa batho ba nang le mathata sentse di dula mono. Mathata a lona a ngolwa mona na kaofela hore eno hana a phofo, eno hana dieta, eno nko e sotheile. Sentse di dula mane ka mathata a lona. Le ntate mo ruti ha re ra ntsa sheba ona e ka ha ingwela ke ditsietsi ya holo ko fe ke rapelle yena pele bana ba mathata mangata tla wa ntetello kore. Hallelujah. Batho ba Modimo re fetotse kereke ka ke dispensary mara le dispensary ngwa tseba o ya o nkile tšhelete ha o lo kopa thuso. Ha se nnete? Ha o ya Queen2 o ye o sanka tšhelete o botsa pele na ke bokae ka mantswe mo hona le boitelonyana bo bo etsang hore o tlo fumane thuso ya dingaka. Hallelujah. Ke o Modimo fela mo motho ha tswa o se fela go ke saya. Ha ona mohla mo khumamelang, ha ona mohla a mo bokang ke Modimo, ha ona mohla a mo mema mererong ya hae yohle bana. Ha ona mo mema mererong ya hao yohle ene tla re pele o nka salary ya bana o idiela ba reng o ka bo mmemme Modimo pele ya ha fihla re ngwana ka ska ba etsa taba yeo. Now ha o mo meme a o re letho ha I keta o kena mane ne ko wena ntsofatsa ntafole, ko wena ntsofatsa ntafole ba tla o tseba hantle hore o moramang wena. Hallelujah. Ha o hlamo o ntsofatsa tafole ha I keta o bantsho bana ba o bantsofaditseng yona ha re di 5 ha ba sa le. Hallelujah. Ena batho bo ga menyetla ba jwalo wa bohlala mpe ha ka bona go wa fellwa wa tsama. Hallelujah. Amen. Hona le batho ba reng ha ba o bona ke ka wa khuphuka ba o romelwa ke dinotsi tsa semana tse tlotla di honya ha fika o tlo kopa ne re tlo kopa wena monna yes we itse re fane empa wena o ga monyetla wena o ga monyetla o mma monyetla wena
ha ka ha o bona ke tshintsa di-festere tsa tshepe ke kenya tsa aluminium o so o tla o tlo dumedisa na re tla kopa kwena o so o tla o tlo dumedisa helang ke a bona se re tla ja dikgobe haufinyana ha wa tla o tlo congratulate o tle o tlo hama seo ke nang le sona ene re go jwetsa ka botho bona bo ntho ha o ka mo elella go jwalo ha ka la hla le mano so ntse o jwetsa bana mo jwetseng a ke yo haleluya le jwalo a ke re mahalona mo jwetseng ha ke yo haleluya jwale motho ya o mo latoletseng o na le hona o itse ha ona hona wa tsa wa o bona o se tla utlwa ka mohaisana ka nkano ho ka nkano he mme ha ke fitla ha jana ke fumana penya iPhone 17 ke ramphe phofu ke a hana ha wena se go file phofu se ka etso sa di khutlisa amen haleluya so le modimo batho ba modimo o ntsa o bona tsa o ntsa o shebile o utlwile o bone ha ba o jwetsa go modimo o rata mara ka o bona o tlalletse o na le sohle o na le everything wa utlwa o le monate ba ratwa ba ka reng ke dilo tse nnete modimo ha batle batho ba seng ba fedile fela ma o batla ntse le healthy mmatlafetse mara unfortunately ge le batho nako eo re leng healthy re mmatlafetseng ha re batle modimo amen nako eo bo healthiness ba bona le bo matlafalo tsa bona di juweng ke bo golane le seboko kwana mo re mathanteng taotao ha di keta gore monya re ba kwana go lo batla modimo and o tlo bona unfortunately ge batla modimo wa restoration ya kana kweno a o restore o bo khutlele matleng a hawe ma ha ka dia o tloela o tlo bona no ntse o sa mogate o tlo mo sia o ye go ke a tseba hantlanta so ba no rata modimo batla solution haleluya wentse modimo ATM ke ka lebaka la ka go modimo ka go tloelang morutwa modimo ka ba yena o na le pelo e mosa e compassionate e jwang e utlwelang setšhaba o le rata ka go fela wa le rata nna ke yena o tla nnatle a o thipe ka pele ka mona a o diela a nahane go solution e tla ba teng ka nako e nngwe modimo ntsa bona gore never so ba ratwa ba ka ke kopa hle go tshintshe mentality wa go rata modimo hallelujah that's why every month end ha ona batho because ba shapo ba na le tšhelete hallelujah ha re di 15 16 ba tletse holo yana ka ofela ha o rapelwa mona o ka ukwa ka modimo ka e hona mona hore karabashio khosi o kwa le so ka la o utlwa ntato ya wa rapelwa ne haleluya ese le twae hona le mabaka a o baba o fumana go ka nnete o tsamaile o ile hae o lo bona bo mme o lo bona bo ma o lo bona bana o ba sile kae hona le mabakanyana a teng hona le o tla fumana gore ha se mabaka ke style go tloa January go fitlela December ho a tshwana ha re di 25 sonta tsa dipakeng tsa di 25 le di 5 tsa kgodi e tlang o ke ba mmona ke le gale never o ke ba mmona ke ke haleluya o shapo jwale o akala vanda le metswalle ya hae ba monate kwana ba monate ha o kopora le ena mano happy tla re go tile kai haleluya ha re di 15 ki se ki utlwile Jesu gala o bitsa le ka difetwane o ra ntsa o bitsa mare skupu sa mandosa haleluya lona ba gale le a se tseba skupu sa mandosa ne se santsane se o tshwere haleluya ke batla hore moratwa wa ka ke kopa go rata modimo hobane e le modimo e se go bana o zamme haleluya a tla tseba hore a o tshepe le mohlang o shwang kapa o le maemong a mabe a o boloke motho mo na mpotsa potso ena a re na
le re moetsadibe wa kena lehodimong ka motsotso wa ho qetela. Jwale motho ke enwa wa kula o sepetlele manene ebile e ratwang pe ke bazalwane le ratang pe ke la ka ya sepetlele ka lo mmona ha ke fihla ka nnete o na le makgatheng a lefu ya ba ka nnete ha re fihla mono ga mo rapella ga mo ele Morena Jesu a ba mo amohela a dumela ka nnete o shwele a tshaba Modimo o sure. Ha re baka mafumano ka nnete re a leboha motsotsong o ketela o la re o fana ka bophelo ba hae ho Jesu. Yana eo mari ba kitso ga mo tseba hantle Jesu ha mmatle le mo a hatileng. Hao motsotsong o ketela ho etsaetseng ha tla mo ela Morena Jesu. E re go jwetsa ha se bohle ba tle ba mo ememelang ka nnete le ka dio kana go eo. Hobane Modimo sheba dipelo ho ga o fe pholoso e se mantswe. That's why o tlo motho bolela ka pelo, o dumela ka pelo, ebe o tla bolela ka molomo. Hona le ba bolelang ka ba dumelang ka kelello, a bolela ka molomo. Yole Modimo wa di bona dintho tse. That's why motho ha kula le makgatheng a lefukere. Le ha o ka mo fa mosese wa ntjanyana o a tswakile ka mahlatsa a fariki le ditsebe tsa tweba le nyeo le sinkankana se jweng ke mashotlo wa di kopanya kaofela mona wa mo fa tsona e le nyeo e le moriana wa re moriana ona o ka o thusa a ke ba e bona motho yona ka ba o tsietsing mo batla fela ho tswa ka ga pain wa tsa ka dinwa ba thanke re bue ho pheleng hantle wa haya ka dinwa ntho tseo a tshore ke hlonyana fela ne ba ke ba di e le hore hantle ntho tsena o sa di amohela hobane o tsietsing o sa ntho ngwe le ngwe ka nthusang and ha Modimo aka a etsa phoso a mo fa mohau ho kwa ke etsa phoso a mo fa mohau ha fola mo o tla kereke sonta tse pedi tse tharo sa bone ha o tloa go healthy khutlela nthong tsa hae na motho o na rata Modimo yo hela le hodimo ha le kene fela ka hore ke a dumela ai ha e qale tlase pelong haleluya ha e qale tlase pelong hona le potso engwe di Bible study mona ene le mpotse yona ha ga beke ya ke batla go kena ho yona hape ya hore na motho ke eno ha dumele hore Jesu ke Modimo fela wa dumela hore Jesu ke mopholosi wa dumela hore Jesu ke monna ya lokileng wa Modimo wa dumela hore Jesu na rometswe ke Modimo o dumela dintho tseo kaofela na motho le ha dumela Jesu ha kalokalo ha shwa o tla kopana le Modimo le hodimo ke re tjhe o tlamea o dumele the full identity ya seo Jesu a leng sona. Amen. That's why le ha o ka baba wa ke tumelo e fika ba fele fase mona ka ba o mothuela o motopia o mo san mamang senjani whatever yo ka ba nyona ha fela o sa dumele boleng bo felletseng ba seo Jesu a leng sona ha o sa dumele tabe yo ke ba bona le hodimo la Jesu la o ka ba modumela as a prophet batho bana wa ukwenta te bana ba modumela e le monna wa bohlokwa ba bang ba go Elisha ba bang ba re o Johanne Mokolobetsi hana ba itse ba bang mang kapa ye mongwe wa ba profeta kore ba modumela ma Muslim a dumela Jesu ele the perfect messenger ya bileng ho latela bo perfect ba hae le botla ba hae a sa kang a shwa sefapano jalo ka ntse le go shwele sefapano empa Modimo la fihla nako yo Jesu a tlame o thagiswa a fihla a utswa Jesu a nka Judas Iscariota a mo fetola ditshobotsi hore a tshwane le Jesu e re ha ba hlamane ba bona Judas ba bona ile yena Jesu ya ba ho thagiswa Judas Iscariota ha ntse le Jesu o shile ba vung a ho shile Judas Modimo la nka o la utswa Jesu go ba motumela ka botle bohle bo re ha ka ba hlelwa ke dintho tse mpe e bile ba hape o tla boela a gutla ba dumela ho gutleng wa Jesu he is coming back ha fihla o tlo nyala basadi ba ba gago a shwe kona a tla shwa ka nako go ba mo dumela perfect ke le ha ba ka ba dumela Jesu mara tsela yeo ba mo dumelang ka yona e ba isa di heleng tsela yeo mo dumelang ka yona e tlamea e ise le hodimong la Jesu mme be le Jesu ke Modimo botlalo bohle ba bo Modimo bo ka ho yena haleluya
ke le file ditemana tsohle ke lo di bala di groupung tsa lona ba senang tsona hore ba o sendele ka mora mona thuto eno kaofela ke engwe tse e felletse ya bo modimo ba mo Jesu 100% le botho ba hae 100%. Baratuwa ba ka, Jesu ke modimo ya felletseng, mme ke tlhapa ho yena hore ebe o batla motho ye mo ya tla o buelella ho modimo mare Jesu wa le teng. Ha o kana o dumela nkgono wa hao le ntate moholo wa hao ba ka o buelella ho modimo mare Jesu wa le teng, o theola boleng ba hae, o theola boleng ba seo Jesu a leng sona. Ore hantle ebile hana lona ba Basotho le reng le re modimo wa thuswa. Ha modimo wa thusa nna ke no mothusi o tsa kana kwana nka monna motho ana la tlise se sepanyana le ya parafidinyana, modimo wa thuswa, o thusa modimo. Hallelujah, hallelujah. Hey, moruti wa kana bua pina engwe a reng he ha ke batle modimo o thuswang, because modimo o thuswang wa ipakaza hore hana matla felletseng, mare Jesu o na le matla ohle le hodimong le lefatsheng. O mo nkile e le mang wena bophelong ba hao? Jesu ke mang wena? Tswela pele 15 kgaitsedi ya ka re tswela pele se ke bile nako e telele. A re ho bona lona le re ke manna. Ha ke ta o bua le bana ka ba bang kaofela batho ba re ke mang o a ba toba go lona le re ke mang. Tshwata ba kene Jesu ha ba botsa potso o re ke le mora motho batho ba re ke mang. Mare mamela mona ha botsa ba apostola ba nang le experience ya seo Jesu a leng sona ba reng. Ya ba Simon Petros o araba a re o Kriste mora modimo o phelang. O tlosa motho o be ya modimo, o Kriste mora modimo o phelang. E re ke tolo ja statement seno Jesu ho thwe ke mora wa modimo, ha e bontsha hore modimo o la ba le girlfriend ya ba kopana mo itse ha ba re hepsi ya ba Jesu sa hlaha. No, borra ba Jesu ho modimo ha se ka tsela eo, empa the Son of Man ke identity ya o Jesu a tsejwang ka yona ha apere nama a haile lefatsheng a tlo pholosa motho. Ke the Son of God. Hallelujah. Mare ha le hodimong la hae hona jwale tjena Bebele re o tutse letsohong le letona la modimo o matla ohle. Now hore o tutse letsohong le letona ha o bontshe hore le hodimo mane hona le sofa e kgolo, jwale hona le modimo a moholo a di raudikana a dutseng teng. Jwalo ka nkena Jesu nyana ke o nna ke o kotsobetse ke la ka bona ne ke le chatong la ke skebe ka shore skebe ka bua bana o tinta de moruti fela ke tlo bua ka le chatong la ha ena se la ha o fela ke sa re landa te metsing ho no le jwang ke bua ka landa te metsing ba ne ke ile lona ne le sa ke le qoqela le metsing ha chata ona hirile tulo tsa matsatsi a bofelo tse ke sa galela mme maganya go no le jwang tsa matsatsi a bofelo tse tenya tse kana. Amen. Now hona le batho bana ba bitswang bodipaki wa ba bona paki a mo hiretse se se kananyana ka thokonyana kana ka bona a dutse mo no bona hore le ha a dutse mona ntate o shebela mongalenyano mane o kila bona dipaki re di sotla jwang le sona se sa plastic re tshela fela re se apesa nyesela le shofela a tla dula lona bona batho ba bohlokwa ke bana. So batho ba nahana hore modimo ke yana motho wa bohlokwa o dutse tshilo se seholo se se tenya se kgabisitsweng na o Jesu fuwe sa plastic nyana ka e khone mane no ha e jwalo hore o dutse letsoho le letona ke ho bontsha hore le akere dintho tse le hodimong kapa tse le faseng bebele re di tshwantshitswe ka tse le hodimong. So kana go ngo hore modimo a re tolokelle dintho tse le hodimong
o re bontsha mohlala wa dintho tseo re phelang le tsona lefatsheng lena go tlo be le idea ya gore na o leka gore gobane diphiri tsa legodimo ke ba di utlwisa ka kelello ya motho. Now ka mehla yohle tlwaelo ya gona ke go letsoho la hao le matla le etsang dintho tsohle ke lefeng, ke letsoho le letona. Ka mantswe a mang Jesu ke seo Modimo a sebetsang ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe le e nngwe ka sona. That's why Johane 1:1 e re e ne le yana tshimolohong. Jesu o na le teng tshimolohong, e ne e le Modimo, ebile ha hona letho le entsweng ka ntle ho yena. Ka mantswe a mang Jesu ke Modimo ya matla ohle ya entseng lehodimo le lefatshe. Now haeba o mo Kriste ha o dumele gore Jesu ke yena ya entseng lehodimo le lefatshe, ha o dumele boleng bo felletseng ba Jesu. That's why re buang ka sebete gore dipaki tsa Jehova di a pholoswa. Ha so bana re batella mara re a hlola thuto ya bona. Le re Jesu ke mang? Se o nkang Jesu a le sona se tlo go hlalosetsa na o mang. That's why ke bukela ka bua montsela ka ho be o mo Kriste o tlameha o dumele botlalong bohle ba bomodimo seo a leng sona. Ene ke Modimo o matla ohle ditemana ke lefile ke fana ka tsona tse ngata tseo. So dumela Jesu a le seo a leng sona. Now Petros ha keta ho dumela seo Jesu a leng sona, Jesu hore ha se nama le madi tseo senoletseng tse ka mantswe wa dumela hore ke mora wa Modimo. E re ke tolo ke ona mo morantja keng ke nja mora motho keng mora Modimo keng. Ha o Jesu wa yena e tlameha ba mora Modimo fela be ha se Modimo o matla ohle. Amen. Hallelujah. Haeba Jesu la ananela hore ke mora wa Modimo, o na le ka go bona ke Modimo. Hobane Modimo o tswala Modimo, motho o tswala motho. Hallelujah. Hallelujah. Lona le baraba Modimo ka tumelo. E seng ka nature. Mare Jesu ke Modimo by nature. E re ke bua hanyanyana ka ntho ene ke tlo bua ka yona Bible study tsa rona bekeng yana e tlang. Ha re bua ka boraro bo tone Modimo ntate Modimo mora Modimo moya o halalelang. Ka o fela e mo ke Modimo. E re ke iqale mona. Bebele e re Modimo o mong. Ake? Modimo jwang? O mong. Ene Modimo yeo a mong ke mang? Ke ntate mora le moya hallang. Ke Modimo a le mong. Now hore re ntho ke Modimo. Re ntho ke Modimo. E tlameha ho ba le di attributes tse tharo hore e tla ebe Modimo. Ha e kala e sena di attributes tsena tse tharo ha se Modimo. Now di attributes tse tharo tse o re buang ka tsona tsa Modimo ke difeng? 1, Modimo o matla ohle. Ka mantswe a mang ha ona ntho e ka mo hlolang, o na le matla ohle. A ke wa e bona? So ho ke wa etsahala ebe re ba le medimo e mmedi e nang le matla ohle. Hallelujah. E ka tshwana go ebe e mong o matla kae o haellwa kae mo matla kae o haellwa kae ba mpa ba ihlile ba be ka ha ba thaithana ba lekana. Mara monana ha re bua ka Modimo ha re go matla o tlagera ha ona competitor ha ona ya ka mohlolang. Ke ya pele ya bobedi o hohle ka dinako tsohle ho tlo qualify la ho ba Modimo ke o be hohle ka dinako tsohle. Ka mantswe a mang ha hona mo hona le sebaka mo Modimo a leng siko a sa boneng a sa existing teng. Amen. Mentho ene e tswana attribute ya boraro ya hore o be ya tsebang dintho tsohle. Mme ha o kala o tseba dintho tsohle ke dile ho yona hanyanyana. Ha o kala o tseba dintho tsohle taba yeo yo e etsa Modimo. Amen. Jwale re ke re ho wena moya wa hallang hohle ka dinako tsohle. Morana Jesu o hohle ka dinako tsohle. Ebile o tseba tsohle. Modimo ntate o tseba tsohle. Ka mantswe a mang ho keke hwa etsahala
ntho e ba etsang hore ebe modimo a le mong kena ho keke wa etsahala hore ebe modimo ntate o ntsa nahana ho fa jane upstairs ebe Jesu ha we hore modimo ntate o na le mohopolong because kaofela ha bona e tlameha ba tsebe tsohle ka nako yohle ele hore ka mantswe a mang ha modimo a re ke fa jane 4+1 is 50 ntho e immediately e klikile ho bona kaofela ke qeto e entsweng ke modimo a le mong ke yona ntho e etsang hore modimo a be mong mara lefatshe mona hore re na le medimo e mengata re na le medimo wa Hindu re na le wa ke o baneneng medimo yeo o mona o mpa le powerful nyana ho feta batho fela ha powerful ho feta medimo yohle hona le medimo yana e ka mo challenge a mo jwetsa re ka o tabola wena re ka o fiela wena a ke wa e bona re ke etsa mohlala fela ka dingaka tsa baloi ke a tseba hona le dingaka tsa Sesotho hona le tsa baloi le tla nkwatela ngaka tsa Sesotho re ke bela ka di witch doctor ngaka tsa baloi amen dingaka tsa baloi ha o ile ngakeng tsa baloi ha o ile ho ya ka sehlabeng ena le matlama a yona a makana a modimo wa yona a ke ba e bona ha e mong jwale ha nke o challenge ka yona ebe wena wa tsamaya ho ya quthi a ke le re ha bana ba kula thuela lena le ya ka o mohalisuko ya mohalisuko haleluya jwale ebe o ya ho ya mohalisuko ntana jwale o tlo fumana nako ya o dilwana hona le engwe e tla sa randa hey ya ni matla umpheta ha kala ho ba le male matla le ha eba o leveleng ya bomodimonyana it means ha o modimo o le mong because hona le medimo e meng e ka o challengeang e ka ba le matla ha a ka odimo wena a ke ba e bona now Jesu moya o halalang le modimo ntate they are equal and one ha modimo ana Apolosa lefatshe botlalo bohle ba modimo ne bo le ho yena hallelujah now Jesu ha na le lefatsheng o laika mo hotwe le hoja ile modimo o ile a ikambola a ikokobetsa ho isa lefung la sefapano ka mantswe mo o laika mo ha boleng ba bo modimo bo matla ohle a ikapesa nama yena yeo a neng a ya pere lefatsheng lena ka nakwana e itseng hore a tlo boloka nna le wena hore re tle re tsebe ho ba le kabelo modimong o moholo. Hallelujah. Now we come to tokelo yeo ho ile ha etsa hore temporarily a le lefatsheng a hloka ho rapela modimo ya mahodimo but Jesu ka ntle ho nama ha a hloke ho rapela modimo ya mahodimo. Hallelujah. That's why morana Jesu Christ le hodimo kwana ha tsijwe e le morana Jesu Christ le bitso la hae le hodimo kwana ha se Jesu Christ. Jesu Christ ke ha modimo ana le rona lefatsheng. Hallelujah. Le bitso Jesu le bolela modimo o a pholosa ile hore le bitso Jesu ke le o Jesu a le fueng ho pholosa nna le wena. A ke ba e bona Emmanuel ke le wa le fileng hore re bontsha hore modimo o hara rona e le hore ke mabitso a hae a lefatsheng mara le hodimo kwana ha se modimo wa pholosa a ona motho a hloka ho pholosa kwa. Amen. Lebitso la hae le tseba e le the word of God lentswe la modimo ha le hodimo ke lentswe la modimo e le hore ha modimo a bua o bua Jesu. That's why Bible re lentswe le teng simoloho lentswe leo e ne e le modimo. Amen. Le bukeng ya Revelation o hlaha e le the word of God. Ha ba keta o senela ke seo Jesu a leng sona o reng ho bona ke a qetela ke file qetelong. Ya ba Simon Petrus wa raba a re o Kriste mora modimo o phelang. Jesu a raba a re ho yena o le hlonolo Simon mora Jona hobane ha se nama le madi e o kwaolletseng ho empa ile ntate ya mahodimo. Hape ke re ho wena now ha ke ta o senela ke sephiri sena o re ke re ho wena o Petrus a mo fa le bitso la hae ona wena o mang. Hallelujah. mme ka hoduma le jweleo
Yes. ke tla haha kereke ya ka Ka hodima lejwe leo ke tla aha kereke ya ka. mme dikgoro tsa ngalo ya bafu di ke tsa e hlola Mme dikgoro tsa ngalo ya bafu di ke tsa e hlola. Ka mantswe a mang, ha o senwetswe ke sephiri sa seo Jesu a leng sona, let me tell you, ha una matla a Satane a ka o hlolang, ha una madimona a ka o hlolang, ha una Satane ya ka emang pele ha o a loka, ha o senwetswe pele ke seo Jesu a leng sona. Mara bothata ba mo o hlolang ke Satane ke hobane ha o tsebe na Jesu ke mang bophelong ba hao. Hallelujah. Satane o tshaba batho ba senwetsweng ke seo Jesu a leng sona, ba tsebang Jesu hantle hore na ke mang. Di-benefits tseo di tholang tsa o be successful lefatsheng lena, Modimo a o thusa o fe bohlale, o hlole, o fole, o ebe dintho tsohle tseo batho ba ya kerekeng ba lo di batla. No. Ha di tholwe ke batho ba ya kerekeng ba lo di batla, di tholwa ke batho ba ya go Jesu ba mmata ona Jesu ke mang. Now in return ya o mo tseba ona ke mang, o na le matla o hlona lefasa, o na le matla o boloka, o na le matla o phamisa, a o etse seo se labalabelang. Ka mantswe a mang, se ka batla dintho tsa Jesu pele, batla ona Jesu ke mang, ho matla automatically o attracta mahlohonolo le mohau. Tafeta hore ruri le lehlohonolo di tla ntatela ka ditshu tsohle tsa bophelo wa ka. Why? Hobane o tsebile Jehova e le modisa wa hae. Ha o ka tseba hore Jehova ke modisa wa hao, ha o ka tseba hore na Modimo ke mang bophelong ba hao, you are not going to fail. Because ha o tlo sebetsana le ho solve mathata a hao, o sebetsana le ho ba le dikamano le ntata wa hao, mme ho ba le dikamano le yena, ho ba le mofuto ho yena, ha o sebetse ka thata ha o ya dinthong tsa hao, hobane yena o lwanela dintweng, a ke ke a o lahla, a ke ke a o tlohela, because wa mo tseba hore ke ntate. Hallelujah. Bana ba hao ha ba o tseba ona o mang ho bona, ha o ka utlwa le ka lehlanya o tona le motho a mo qadileng, o gopoa pele o so ile o lo molwanela le pele a ka tlatlallela ho wena, o utlwile fela ka hlokwana la tsela, o teng ho mo namolela. Why? O a tseba hore ngwanena wa ntseba, ngwanena wa nrata, ngwanena wa nhlompha, ngwanena wa tseba ona ke mang. Mara ngwana a sa o tsebeng, a sa o hlompheng, ya o tellang, ha o kwa ba mo tlametse ka ba pele kore o na ntse ba etsang yena. He wa tena ke mo jwetsitse go batla mo tlabela. Hallelujah. O tena o tshotse hobane o sontse mo tseba go yeo ke ga menyetla eno ke mo hlolo a di etsa. Hallelujah. Memba o yeo mo tseba wa ngwana ka ha se ngwana jwalo, ke a mo tseba wa nrata, wa ikokobetsa, o hlompha batho, o na le diattributes tsohle tseo ke di hlokang ho yena. Ha o tho yentswe hampe o tlola pele ho mo namolela. Ke a rapela ka lebitso la Jesu, ha Modimo a ka tlole pele ho namolela, ha Satane a lwana, le pele ke tsa fihlela bophelo ba hao, Modimo a ba di hlotse, le pele o ka kopana le mathatana, Modimo a ba o namoletse, mare o holotsa Modimo o namolela le pele o tseba hore ka ga ntwa, ha o mo tseba hore na ke mang, ha o mo tseba hore na ke mang, ha o ikokobeletsa yena. Ke be mantswe ke re ha o sebetsa dintho tsa Modimo, o phathana dintho tsa Modimo, o kholotsa Modimo o fetetseng a ya ha hao, a lo sebetsana le tsa ha hao, a lo o hlophela tsa ha hao, hobane o mo hlophela tsa ha hae, o tsotella dintho tsa hae, o tlo o feta tseleng. Ke a profeta ka lebitso la Jesu, ke kopa Modimo o pro fete tseleng a ye ha hao, a lo o etsetsa ka mohau, a lo o hlonolofatsa, a lo kgutlisa monna eno a ya sileng, a lo sokolla bana ba sileng, a lo lokisa mosebetsi ona le mathata, a lo lokisa maemo ana a o tshwenyang, hobane wa mo tseba hore na ke mang. Sheba mo tsebe hore ke Modimo, ke mmupi wa dintho tsohle, matjhaba le marena a ya mo khumamela, mo khumamele o tla o etsetsa ka mohau. Kwa mahlo a hao.